ललिता निवास जग्गा हिनामिनाय योजनाकार मध्ये छम शोभाकान्त ढकाल पूर्वपक्षका लागि कारगार चलान जोगद विशेष अदालते दुथिनादीमा ढकाल यात थुन्छेक बहस लिपा थुन्या छोएको उजाम्प्युको ख मुद्दा दायर जुगु दक्ष लिपा ढकाल अदालते दुथ्यागु ख ढकाल यात थुना छोएत तिरिमेजु यातक बयान यात लिदहसा दिएको दु शोभाकान्त सुइगुङ्गु कोते निधेगु लखवो खुइचादो धेवा बिगो दर्तैना मुद्दा दायर जुगु ख ललिता निवास जग्गा ढकाल वो रामप्रसाद सुवेदी जाना थिति थास सेटिङ या धुङ्का म्युगु जग्गा मेमेसुगु नामे यागु कोजनादु आ थुकी मध्ये छम योजनाकार सुवेदी धासा बिसौना चंगदु उगु मुद्दा विशेष अदालत सोमेस्त थुन्या छेत उजाउन बिगुदु अदालते दुथादीमा नपामा प्रतिवादी मालपद अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेल यात थुन्या छेगु उजा बिगु तर लिपावया सर्वोच्च पाख्या तोदा हला अथे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुलाम मु आयुक्त दीप कुमार बस्नेत यातन थुन्या छोएको उजा कथा थौकने दिल्ली बजार कार्यगत यातगुदु मुद्दा दायर दुने लापि सचिव नेहन्याम मध्ये पुलाम उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गक्षदार लिसिया पियाना न्येपेम अझ न्ह्यने वगु मदुने